Surabaya. Surabaya apa tuh? Surabaya naon mah? Lapis. Masakan benerannya. Masakan Sunda rasa. Sunda rasa. Tadi masakan Surabaya. Kayaknya Sunda rasa. Jalan Siliwangi, Kota Sukabumi. Oke. Harum Sari. Harum Sari, keadaan mudun. Wah, ada bersama Windan Magnum. Paroy. Oke, Magnum, Bang. Aduh. Riva. Wah, tuh. Siliwangi. Buat Tion, nganggur mending dagang cucur. Gua usaha jual beli, ya.